Đurić. Na današnjem času ćemo govoriti o narodnoj književnosti. Upoznat ćemo se sa narodnom lirskom pesmom koja se zove Načinila se momak i devojka. Da se podsjetimo šta su to narodne pesme. Narodne pesme nastale su u narodu, beležio ih je Vuk Stefanović Karadžić. Uz pomoću njemu sačuvane su od zaborava. Većina našeg stanovništva živela je na selu, radili su teške poslove na njivama, sazivali su mobu. Moba je grupni rad gde domaćin pozove komšije, prijatelje ili rođake da mu pomognu u radu, kao što su žetva pšenice i berba kukuruza. Iako su obavljali teške poslove, seljaci su se šalili, pevali, takmičili u radu. Tako su nastale pesme o radu, koje se nazivaju poslaničke pesme. Načinila se momak i devojka. Načinila se momak i devojka, momak nažnje 23 snopa, a devojka 24. Kad uveče o večeri bilo, momak pije 23 čaše, a devojka 24. Kad ujutru beo dan osvanu, momak leži glave ne diže, a devojka sitan veze pleze. Načinjavati znači takmičiti se u radu. Ova pesma govori o momku i devojci koji su se takmičili u žetvi pšenice, to je i tema ove pesme. Žene na selu imale su puno obaveza u kući, ali i zajedno s muškarcima obavljale su teške poslove na njivama. Likovi ove pesme su momak i devojka. Šta mislite, drugari, zašto su se momak i devojka takmičili? Ja mislim da su se oni dopadali jedno drugome, da skrivaju svoja osjećanja i zadirkuju se kroz načinjavanje. Šta pesnik preporučuje ovom pesmom? Poruka ove pesme je ženska snaga i rad mogu biti jednako veliki kao i kod muškaraca.
Dragi drugari, nadam se da vam se pesma dopala. Doviđenja.